Navršilo se 28 godina od srpsko-hrvatskog incidenta na Plitvičkim jezerima, što je prema mišljenju mnogih bio uvod u ratove na prostorima bivše SFRJ. Tada su poginuli jedan Srbin i jedan Hrvat. Bilo je desetine povređenih. Tako je bilo tokom celog rata. Stradanje na svim stranama. I na kraju, stotine hiljada Srba moralo je da napusti svoja viševekovna ognjišta. A ima li ikakve šanse da im se makar vrati ta imovina? O tome večeras razgovaramo sa predsjednikom Skupštinskog odbora za dijasporu i Srbe u regionu i predsjednikom Saveza Srba iz regiona Miodragom Lintom. Dobroveče, gospodine Linta, i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu. Dobroveče. Evo, radi se o tome zapravo da krajem 2015. godine Savez Srba iz regiona pokrenuo je evidentiranje imovine oštećenih građana. To je ona imovina koja se nalazi u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Sloveniji. Kakvi su rezultati ove ankete? U pravu ste, Savez Srba iz regiona je tokom 2016. i 2017. godine uradio jednu temeljnu evidenciju otete, uništene, oštećene i druge imovine proteranih Srba sa područja današnje Hrvatske, Federacije BiH, dijela Republike Srpske i Slovenije. Nakon toga profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu Vladimir Vuletić je uradio jednu veoma ozbiljnu analizu. Ukupno je naš obrazac, koji je bio veoma temeljan, popunilo 10.322 porodice. Od toga 7.763 porodice iz Hrvatske, 2.482 porodice iz Bosne i Hercegovine i 87 porodica iz Slovenije. Profesor Vuletić je uradio takvu analizu da imamo niz konkretnih činjenica i podataka koji se tiču za otimanje, uništavanje, uzurpiranje, pljačkanje nepokretne i pokretne imovine, konkretno kuća, stanova, pomoćnih objekata, poslovnih prostora, vikendica, zatim otetog zemljišta, zatim dinarske devizne štednje, radnog staža i drugih financijskih gubitaka, zaostalih neisplaćenih penzija, financijske aktive, pasive i niz drugih stvari koji se tiču kompletne imovine proteranih Srba i drugih oštećenih građana. Dakle, ukupno je oko 30.000 oštećenih građana bilo obuhvaćeno ovom našom anketom. Jeste zapravo računali? Računali smo otprilike da su po jednoj porodici 3 člana prosečno. Podsjećam da je sa područja današnje Hrvatske i Federacije BiH proterano preko 1.000.000 Srba, preko 500.000 sa područja Hrvatske, preko 500.000 sa područja Federacije BiH. Dakle, ovo nije popis. Ovaj popis ne može da uradi jedno udruženje, ali je jedna veoma dobra anketa koja pokazuje ključnu stvar da se radilo o sistematskom otimanju, uništavanju, pljačkanju pokretne, nepokretne imovine, otimanju stečenih i svih drugih statusnih prava. Da. Kažete da je proterano negde oko 1.000.000 Srba, a ovde se prijavilo... Sa područja Hrvatske i Federacije BiH. Prijavile su se 10.322 porodice i kažete da je... Oko 30.000 oštećenih građana je obuhvateno, ako uzmamo da jedna porodica broji 3 člana. Da. Da li je, vi kažete da je ta anketa dobar, da kažemo, uzorak onoga što se dešavalo sa proteranim Srbima? Šta sa onim ostalima koji se nisu prijavili? Želim još jednom da istaknem da je ovu anketu uradilo jedno udruženje građana, dakle naš Savez Srba iz regiona. Naše je mišljenje, moj je stav da bi država trebala da uradi jedan veoma ozbiljan popis otete, uništene, opljačkane, pokretne, nepokretne imovine, financijski gubici i sva druga materijalna šteta, da bude obuhvaćeno što veći broj oštećenih građana, dakle proteranih Srba i drugih oštećenih građana, i da bi tek tada mogli zaista da raspolažemo sa veoma pouzdanim podacima i da kažemo da 24 godine nakon završetka rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini
velika većina Srba još uvijek nije ostvarila svoja osnovna ljudska prava. Da, popis je urađen samo za Hrvatsku 1996. godine, izveštaj urađen 2001. Šta je bilo sa tim izveštajem? Nažalost, nije bilo ništa. Naime, mi smo i tada tražili kao udruženja građana da nadležni državni organi, odnosno konkretno Ministarstvo spoljnih poslova, u saradnji sa Ministarstvom financija, prevede taj izvještaj na engleski jezik. Naime, radilo se o jednom veoma ozbiljnom izvještaju koje je obuhvatilo tada 68.000 porodica. Dakle, najvećim dijelom sa područja Krajine, jednim dijelom sa područja hrvatskih gradova. Tražili smo dakle da se on 2002. 2003. pošalje na sve relevantne međunarodne adrese i da to bude jedan od poluga borbe u međunarodnoj javnosti i kod međunarodnih institucija da se vraćaju oteta imovinska, stečena, statusna i sva druga prava proteranim Srbima i svim drugim oštećenim građanima. Nažalost, to se nije desilo. Znači, taj izvještaj stoji u fioci punih 18 godina i skuplja prašinu. To je bio nama motiv da mi ovo pitanje koje bukvalno stoji negdje ispod tepiha, da ga izvučemo na sto i da makar sa ovom anketom ponovo aktualizujemo pitanje stotina hiljada Srba koji ne mogu da ostvare, ponavljam, svoja osnovna imovinska, odnosno vrate imovinska, stečena, sva druga prava ili da dobiju naknadu štete za uništenu, oštećenu. Na koje ćete adrese uputiti ovaj vaš izveštaj sada? Mi ćemo ovaj izvještaj prevesti na engleski jezik i uradit ćemo ono što nije uradila država 2001. 2002. godine. Znači, mi ćemo ovaj izvještaj poslati na najvažnije međunarodne organizacije, prije svega na Ujedinjene nacije, zatim na Europsku uniju, odnosno njene institucije, posebno Europski savjet, Europsku komisiju, Europski parlament, zatim na Savet Evrope i na konferenciju za europsku bezbednost i saradnju, odnosno OSC. U tome izvještaju, taj izvještaj sadrži inače 80 strana i svi naši sunarodnici mogu da ga nađu na našem sajtu Saveza Srba iz regiona www.ssr.org.rs. Znači, mi ćemo ga poslati i u propratnom pismu ćemo tražiti od tih međunarodnih organizacija da inzistiraju prema Hrvatskoj, prema Sarajevu, Bosni i Hercegovini i prema Ljubljani, prema Sloveniji, da se poštuju temeljni dokumenti današnjeg svijeta. To je Povelja Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima, to je Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. To su obaveze koje je Hrvatska i Slovenija preuzela potpisivanjem pristupnog ugovora prije što su postale članice Europske unije i BiH da poštuje aneks 7 Dejtonskog sporazuma koji se odnosi na povratak imovine izbjeglih i raseljenih lica. Naše mišljenje da apsolutno nije moguće govoriti o bilo kakvim iskrenim dobrosusjedskim odnosima ili komšijskim odnosima, nije moguće govoriti o uspostavi povjerenja ako imamo stotine hiljada Srba koji dalje ne mogu da ostvare svoje osnovna ljudska prava. A svi znamo da su ljudska prava temeljna vrednost današnje civilizacije, a posebno Europske unije. U kom roku ćete to učiniti? Kada ćete podneti te izveštaje ovim organizacijama koje ste naveli? Mi ćemo to uraditi u narednih mjesec i po dana. Dakle, poslaćemo, ponavljam, znači 4 ključne organizacije Ujedinjene nacije, Europska unija, odnosno njene institucije, OSC i Savet Evrope. Mi ćemo to sada poslati institucijama Europske unije, iako mandat ovih institucija ističe za nekoliko mjeseci, imamo izbore u maju, ali mi ćemo ponovo ćemo poslati taj izvještaj na engleskom jeziku na jesen kada se konstituiše nova Europska komisija, novi Europski parlament, novi Europski savjet. Tako pokušat ćemo i sa ovom administracijom i posebno sa novom administracijom i poslanicima koji će biti u novom mandatu u Europskom parlamentu u narednih 5 godina. Da. I za kraj moram da vas pitam šta očekujete? Kakav odgovor ako
je opšte poznato da Hrvatska nije raspoložena da razgovara o pitanjima oduzete imovine Srba, niti o pitanjima 50.000 oduzetih stanarskih i drugih prava. Znamo da Sud za ljudska prava u Strazburu da je odbio mnoge apelacije i tako. Šta vi očekujete od podnošenja vašeg izveštaja? Proterani Srbi i svi drugi očišćeni građani dobro znaju da ni u Zagrebu, ni u Sarajevu nema nikakve političke volje da se poštuju imovinska, stečena i statusna prava Srba. Ono što mi smatramo, odnosno šta želimo da učinimo, želimo da pokažemo, da pošaljemo poruku našim sunarodnicima da jedna organizacija, Savez Srba iz regiona, želi to pitanje da izvuče ponovo ispod tepiha na sto, da upoznaje međunarodne organizacije, da apeluje na njih, ali svjesni da mi nemamo snagu da nateramo ni Brisel, ni Berlin, ni New York, ni Ženevu, ali želimo da se o tome priča, da se o tome razgovara i svjesni da će Hrvatska, odnosno Bosna i Hercegovina, odnosno Sarajevo, nešto učiniti samo ako se izvrši pritisak od strane Europske unije, Vašingtona, Brisela, Berlina i drugih centara moći. Dakle, jasna je poruka. Mi ne obećavamo našim sunarodnicima da ćemo mi uspjeti. Mi obećavamo da ćemo se boriti, da ćemo poznavati, da ćemo upoznati te institucije sa ovim činjenicama, a s druge strane da ćemo tražiti od naše države da u narednom periodu uradi jedan temeljan popis i da ovo bude jedna inicijalna kapsula, da država daleko snažnije, jer ima veće resurse, da uradi jednu ozbiljnu analizu i da se o tome stalno govori. Moja je želja, ja sam to više puta govorio javnosti, da dođemo, da imamo jedan takav izvještaj koji će raditi država za 1 milion proteranih Srba i svih drugih očišćenih građana o kršenju ljudskih prava tih naših ljudi, da taj izvještaj bude na engleskom jeziku i da svaki ministar naše vlade kad ide u posjetu u međunarodne organizacije ili kada prima ovdje predstavnike međunarodnih organizacija, država ili ambasada, da taj izvještaj im da i uruči, da ga pročitaju i da ga pogledaju. Upravo to. Dakle, ne obećavamo uspjeh, ali obećavamo borbu da ta tema ne bude zaboravljena. Gospodine Linta, mi ćemo to pratiti i hvala vam na gostovanju. Hvala vama.